chỉ bay vek ule tu trum chu Mizoram pon lam hoi vele thung don to ila Israel le Hamas te indo na lam hoi ve thung ang o October ni sari sang ni somni pathum jing kara Israel in ring lo lai Gaza Stripa ro rel na phong vuan tu Hamas ten an be thu ta tang khan ni somli pangana alo ni vele ta der maya khatia Israel in ring lo lai Hamas ten an be thut kha Israel lam khan an lan nangang maya Hamas nuai chimi chu an tumbul pui berni in ni somli panga chung zet an han be ta tak taka Hamas ho buzol Gaza Strip kho pui te chu an ching pher veng vung mai ani hi atir te atang khan helam hi kanon update de ungar ngara ni som chung zet kha ni tin kanon update mana kan chun zom zel talawa enga tinge helam hi iban santak dai in lo tiril rupo ani mai thaya achan pakhatna chuan ni tin thuthar lakhoma content siam reng tur khan hun hi kan nei lo ve em a update chu kathlir ve reng thawa achan dang le a chuan video clip le thlak then khat kanon talan telawang khan atira engma ron social si lo khan a hnu daya an thalak le video te kan mana wangin copyright te ron claim tlai khon hu in kan channel in strike te hiala to pha zuya kan content trend khat kan delete le pha hiala ni rilru in ngai venin chanchin thar oma piang clear ve reng maila content em han siam chun zom zel tur khachuan channel in na tor mai hlona nen kan top san taringot mai ani tuntruma po hian kan thalak ron talan dura kan film khur angai awangin thalak tam tak kanon talang to don lova in hriat thiamna kan ngen ngal bok ni se kan top san hlanin thil tam tak athlenga kan top san lai khan Israel khan Hamas ho tombuk Gaza khupui van boru ka tanga chin rep mai du tok lovin leilama tanga lu chua sazu ang maya an khopui hnuaya an leiver an ral thuam chek khom na le in hum him na kul pui thlenga phin dara thua fai leng tuma ground operation nei anin tin tua mek lai ani a heng zong zong hi kan chol san hlanin alo thleng kim man titi vek ani Gaza khopui hnuaya leiver Hamas hautana an kum khotwal chaina mun sajukwa ang maya hlet nei thlia thua inzam koinia inuai kara Israel sipaite an han chevel tur kha ngai tua ana em maya an che sual pheng phunganga nunna anin hlo pheng phung mayang ti hlo puina rilruwa a oma amai ro chu a reitul tula Israel zet zong Israel an lo ni zia alang fiale thin ani hi heng leiver Hamas ho tom kuk le an buzol him em tura anin ngai na khum lai zol zom khoma kilometer zanga chuang vel lai ni tura an chut te chu Israel chuan an han phin ta tak taka an che dan vel ringot po hi ngai nom tham atling ani usi ro khu makha ladam ni se du thalin han se bro tui vel sela ni leng po in ngai thla ila akham om lo via win arin om ani Hamas ho hi nam huai sen an lo ni lo ti alang chiang tul tula nupui te pon fen hnuai atanga ral dau tok vel lek an ni ti khovelin a hre chho zela Israelin poisoi lo ten an tor lo na ta na Gaza malama khosa te chimlama inson tura an ti te kha nupui te pon fen hnuai atanga ral dau ngam ve ram Hamas te khan zuk phal hau lova an mi le sa te sahim na zonga Israel thupek anga Gaza chimlama inson tur te kha chilai nen an vawin an kap du hial ani khovel ram sang sangin in ngam tak zetani chuan mipa le mipa in bei ula poisoi lo nu nau te chu chhuwa ro u an tilom lom chungin mipui phe na tang lova ral dau ngam lo Hamas te chuan mipui te chu in phen nan an du awangin an sahim na zonga an kaltur an dangin an khap hial ani kha khovel mi te laka thiam chan nan poisoi lo mipui ten an torna chu chuan lama hmangin
asap trong takin advantage alak tumin Israel ten an beilet na konga puisoi lo te tor na chu an nasa thei ang berin khovel hriata an puang zara khovelin Israel adem pha man lek lek hial ani in do na mol po ni se damdoi in le sa khomun te chu in za sak zel tura khovel sarkar sang zom tur dan omsa te chu tangkai taka man tumin damdoi in le sa khomun poimo te thlengin in phen nan an la mang hre ho lo zuya ana sa him na le torna pumpel nan chuan poisoi lo ten an tora chung mi te chu om phuatan man an lo hre reng lo zia te chu achiang chho zela damdo in hnuai te chu an hmun poimo atan mangin an vera damdo in chunga te in do na man ruwa an cheka chutiang bokin an sa ko hmun poimo te po chutiang atan tho chuan an lo manga an che du dan hi aten om top khoka adoi je phlak top khok bok ani nupui te bon fen hnuai tanga then ompa laka vain sak ang chau ani soitur hi atam sia kan thupui bera po kan lu theidon hleine mole soitur laku tul ma se kan thupui kan tlan san thui tak tak ma in kan thupuya hian lu don ta ila khatia october ni sari sangni somni pathum jingkara Israel in ring lo lai an be thuta dai dan na bangte ti chia a Israel rama an lu khan an mi mu ma sakapiang te kuthlakin mi engamozat manin man mo baklengin gaza lama an let puile ngalti kan hriat vek kha meichia an ni emo naupang an ni emo tarle kumlama upa an ni emo engma poisa kan nei lova an thliar heklo nun ron na tuipuya tanga ron chuak poisak nei lo khoisen tak tak bok si lo plan chechunga thilti tak mewin Israel mi engamozat an mana an hreng zuita ani kha hengan mi hren te wang hian Israel in du thalin an ching theidon lo ti an hria a in phen nan an manga chung mi te le Israelin a ma tanga Israel ram chunga poi khoi an man khom an hren mek te chu ni somli panga zet ngor taka Israelin a chin hnuwa anin thleng don ta ani nichin de umai khan Israel sarkar chuan extended cabinet meeting nein vote la mewin he mitang in thleng na hi apoma naktuk november ni somni pathum sangni somni pathum jing lamdar so matangin mitang in thleng na hun an kalpui don ani anin rem na ang chuan Hamas ten Israel mi an hren meichia le nau pang som nga le Israelin an mitang Palestinian mi meichia le nau pang za som nga te chu nili chungin anin thleng don ani hemi hun chung hian in beina cholsan leilok anianga ibaka hian Gaza chunga chengte tan tranpuina humanitarian supplies Egypt ram lamatanga Gaza luna Rafah crossing kartlangin motor lian zatel te mewin an phullu don bok ani boina chuatir October ni sari sakni somni pathumatanga chiarin Palestine mi singkhat le sang li chuangin nunna an chan to ni in Gaza sarkar lam thupuang tu te chuan an tar langa mi sang ni za sari chuang chin hriat lawa an omek thu an soibok Israel lampo hi mi sang kha zani chuangin nunna an chan ve to bok ani mitang in thlenga in ka haipuan hi Israel lam hian an du lem lo viawa chuti rualin an mitang te chan chua konga ma an son hlei thei bik si lo wangin Hamas den an hren mek mitang chung te tangin pressure anat ve bok sia wangin nili chung in ka hai neya mitang in thleng hi Israel cabinet chuan vote la in apom ta a Hamas din hun der thong chho mekin he nili chung hi tangkai taka an man hi thil hlo om tak ani ve renga nima sela an mi le sa an hren miawa wangin pressure na sabok nen hei mei ba ka hian Gaza ram chunga ele intur thil engkim mai a harsa a mihring dam kho chu anana mamo sang in dai lo na anna sabok nen
hengte wang hian khovel ram hrang hrangin an lo nor ve reng boka hetiang hian thutlukna an siam ta ani ber tuna hian gaza khopui chunga damdoi in somthum paruk zinga som chia mantlak a to nia report ania Hamas battalion somni palizinga som chu Israel lam hian antudai fel to ni in report ani bok hetiang kara in dauna chol sana Hamas te tan retreat na in tuai tharna hun pe khi Israel tan chuan thutluk na siam harasa taktur ani renga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thutluk na siam harasa tak ma se thutluk na dik ni si ani ati hialani mitang in thleng na hi ruam manlok anga akal tluan chuan mitang dang in thleng tura malak zui zel turin anin kaw mek bok mitang in thleng chung hian in ka hai puang ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kanin do meka kan tum kan hlen ma chuan in do na hi chhunzom zel ani ang in ka hai top rualin in do na tran le ngal ani ang ti in cabinet meeting a hian asoi ani ole kan soya soitur atam man bok nen duain kan soi thuita ngai thatu te tan nin alo chang palange soitur tam tak lo ma se tunatan chuan heti chin hi niri tamai se remcha nang zelin le atul da nang zelin bronsoi kan tum le thin don nia kan channel min hlut saka min lo ngai thak sak thin tu te chunga hinlung takin lom thu kan soye